Hello guys, no to Mthoi Kaham Phrung Kaham channel ke tini bob do ke chongnai leina tini khan ro no saik nari nai lai thaunai nokha salsku ma bo Augusta ni apo je ke ha Kolkata o incident omo doctor post graduate trainee doctor no ke ha bro hamya bai khe Rompal Thu Mthoi Hoih yagmo hospital misinyo abo mani kaunu tuye amrau no skamo phono videos nampaye remote ngo rau no phono nupai khna ba habro le ke abo dui no tini yo phom abo ni buk chono chung uchi hak na lai phina tini ni jorawale ba tawon jorawle ma ong phi tong ha abo ron taw chung kauru be srai ke tini bo video saik na na ka bon bo panda na ro video no rai samon ching ka thoyan jora na ye tonde aba sing ke na ro kama ke knaye chi mai nei inke phai taw chung sale nei gra na ke lai thanai video pha no no sapai khnari ha bo August talin no ka salsku ma wo ke ha doctor Broima no minimum ha momita depnath ya nai ke bungno Bungbini duty ketum puwa arpuwa shahani somui ni bawpano bung leila ni senior holo thangi leila ni thampuwa pobru hami haye bin sakawa Rompal Thu Mthoi khunang thangmo abuni Khupor Kta sem abudi no tiniyo pho abobini investigation taw ke kheye tiyo police ni chinla CA3 CBI krumriya ketre abuni khoipia doctor staff ro tre resident doctor association ro phono browni protest thawmo salkroi kheye protest khalai paye tongo bini justice me nai ba bichar me ni bawpa daw kheye khe tawoni Khupor Kta tawo je tini ni jorao khe bodi khe taw khe report phayo taw khe CBI raw ba Central Bureau of Investigation team raw ha CBI raw braw taw khe abo Arjikar Medical College and Hospital ni ke ha former principal abo bini moha Sandip Ghosh yanai abo bini sakawo taw khe polygraph test khani man bo pandaw taw braw rai salai ha samong khe abo se thaw ya Sandip Ghosh ma thaw ya tre bini logeyo tre doctor khrobroi tonai ro no pho braw no pho no polygraph test khionai ye taw khe Khupor phaye tongo kebo Sandip Ghosh ke bungke abo Arjikar college ni ke ha former principal se skango ni principal ha mke bungpho abo ni somunyo abo je incident ong ye thampu ni somunyo brok pho duty o tongsingmon baw pandawo abo principal former principal Sandip Ghosh ba yaketre Dr. Khobroi brok pho pa ha duty o tongsingmon ni baw pandawo 9 August ni horo mke abo ni baw pandawo taw ke CBI ro bai kheye browni saka phono polygraph test khone man bo pando kheye Kolkata ni court bai kheye special court bai kheye permission phono riyo pai ha CBI ro no polygraph test khedi ye permission thori yo pai ha nke bo polygraph test simulate ma tauna ro ba habrum chi yaw ye tumayo abono abuni meaning khe bo polygraph test mo ke bo ke lie detection test se ke bono kawru bai sai tha singke kawphi romnai mani ke ha test khemo kawphi nung abodi ke je polygraph test ke asingke nung kawphi de sa kawbui de sa pa ha aboron cheo se braw sikho yela mayu nini abo machine ba ya ke tre bai ke braw abo je test ke ma ke asingke nung ninim khawo je nung mano chongye sa to ninim khaw nung kawbui de sa kawphi de sa abo joto suro no pore ye nai ba simai ni bo pando ke ye se bo polygraph test ke kheo ke taw ke abo polygraph test no abo former principal Sandip Ghosh aketre Dr. Tonai Khobroi browni sakau khewnai aketre abo Sanjay Roi je main rep khenai ha bungno phono tre wai ha polygraph test kaham ke khesam ne man bo panda phono bang ma bro demand khepai phi tongo inka buni khoi phi boro tre taw sisa no ang sirinim chu phio bo polygraph test khewne ma ha singke bo ke samung klai ma khiye khemaya police phono khemaya doctor ophono browni jem chumoni ke khemaya ke bo polygraph test khewne ha singke ke ha court ni permission nang skamo court ni permission bai akhe je suspect brok abo browni permission nang suspect ke je chongmo bro ha bo bro se khekna ba bo bungso ungnai he chongmo bro abo bro no songye bro ni permission skamo malawo akhe court ni permission phono malawo abo mai pe moni yogo se bo polygraph test ni samungke rai samayo je phono Dr. Phontho CBI team phono ungtho himba bro ni permission mai yak song hale bro phono moha khimaya kha bodui no miya lai thangnai 22 August 2024 ya Thursday boni salo ke ha special court bai ke permission phono riya ha
Brono Kiani Manbo Pandawa Je Broni Kiani Matomo Abojotosu Samu Raisani Manbo Pandawa Brono Good ni permission tono Ria Kita Oke Sandip Go Saketri Abo Doctor Tonai Krobrironi Sakawo Polygraph Test Kiani Maniboye Samung Keye Tingo Nkabuni Kuipie Potre Je Resident Doctor Association Je Government Hospital Nimsen Doctor Ongi Tonero Ko India Manoni Doctor Opa Habrau Jaga Bangma Jaga Rawo Protest Keye Tomoro Tini Lasing Kono Nuye Tongo Life Haimo Nuka Saljisa Niching Lasingye Jomawa Life Haimo 11 days Kaha Brau Protest Keye Tomo Tau Kono Tauya Ko Keye Je Po Abo Je Rompal Thu Mthoi Hoih Mani Justice Man Ni Bau Pando Keye Brau Protest Keye Tongo Korong Tui Sai Tongo Tini Lasing Kono Tauya Ko Brau Ni Protest Abudi Keye Tau Only Paye Tongo Nke Jongjo Tono Siha Abo Je Bungno Mthoi Hoih Naile Kehabo Sanjay Roi Haneha Bungno Hieno Himbar for Bini Logio Tres Pospo Tungpi Ba Kehasu Bungno Tonero de Tungpi Abo Jotosu Rono Siane Nibo Pando Keta Bang Ma Strictly Action Light CBI Police Jotono Abono Kaham Kiye Investigation Kiye Tongo Kathamot Mabai Kono Abotola Simpono Muhasiako Taon Jorauke Bodike Ungi Tongo Ke Tinini Video Ke Bono Jebo Jeni Dr. Momita Devnath 31 years old si bungke borsi khotpe jisakar ke onima ke ha doctor si bo Momita Devnath ke binisaka wo je crime ungi thamo je hamya mangi thamo abono justice man en bangpanda ke bodi ke tawo sabu tangi tingo ke tinini bidole bono no joto kam kem chimai khanye asa khio baso jam kau sa phaimaro nemsion no maso umchi sokma yama bai aketre maso kau tirim chumaro ta singke narotola comments box so ano sirimai nai ake chuchi malai phina trevis kam video no rai samon ching ka tho yanjora nai tumon do pando no joto no khakchanga